يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي تخشانا بنوره يا ربي حفظانك وامنك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي واسكننا جنانك يا ربي آخرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي آخرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي وقفي كل معزي يا ربي نختم بالمشافع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله يا Tuhan lon dosa ampun Kekamo bandung sebagai hamba
bener peampun dosa manganya yang tan he susah geasuh hamba bener peampun dosa manganya yang tan he susah geasuh hamba la ma'bud illallah la ilaha illallah la ma'bud illallah la ampun dosa dunggure yang beri ilmu di dalam dada dan kena gure sungguh sepot klam hudib dum insan di dalam dosa dan kena gure sungguh sepot klam hudib dum insan di dalam dosa la matlub illallah la ilaha illallah la matlub illallah la Tuhan lon drone yang ma'bun kamu pejen sebagai hamba baby roh kamu ke hamba syaitan yang hamba insan lalongan dunia baby roh kamu ke hamba syaitan yang hamba insan lalongan dunia la matlub illallah la ilaha illallah la matlub illallah. Waalaikumsalam. Nyo solat di kanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang mulia pada gure-gure kamu Mandum teristimewa sekali pada gure malam dan gure siang dan gure Pekuring dan pada ketua seksi pengajian Dayah Turun Huda.
Dan teristimewakan yang kamu berstatus santri kepada yang berstatus guru, maka pada malamnya ulun tuan melakukan maaf atas semua kesalahan dan kesilapan Mbak Ure pada malamnya yang kita juga tak mukai. Dan lom kepada baik daripada kamu ongon, baik daripada dalam kedua kamu dalam yang dikon sengaja tapi memukul dan happy lah. Supaya katanya lelucon supaya hidup tenang walaupun pada lagi ulun tua. Maka karena ulun tua yang dah mbak ikut pada malam LMA terkhusus pada ulun tua sendiri, ikut gure-gure kamu main mampu kan rumah ulun tuan. Dan kepada anggang-anggang Bandung yang seperjuangan, yaitu khusus pada pembina baik keuangan dan rupa-rupa jadi pada jadi kepada agaknya yaitu kata-kata kemaafan dan akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politiknya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja pertama sekali pada Allah Subhanahu wa taala, saudara Nabi dan keluarga dan pada sahabat yang ulama tabi'in dan juga tabi'in khusus di ketua seksi pengajian dan Tengku di Rawang Ite dan Tengku di Bagok, dan terakhir kepada santriwan dan santriwati yang masih bernaung budaya bersama budaya yang kita cintai. Kapadintun berlalu malamnya katanya kadang nuyuk dari datu kadang nuyuk mereka yang tingkat lehnya kadang kau yuk walaupun sedih di sebagian urino kami ucap simpulan tinggal tingkat leh karena fikir buat tingkat leh mana apa aja dia tingkat leh kau buat terus nuyuk karena lagi habannya long lagi buat seksi pengajian ya mulang sa dia long beli dia tu karena merasa dia yang pertama batajak dari gang kuburan dia kena udaya dia kena beli betul dia tamah dia tingkat leh dia lagi pada tunggu ada dia long bayu Nampak piwati tu be. Dah menang jelong kemaafan ulun rawan. Kakak mau terima ni, kakak mau rumah. Cuma lagi hawanya. Ada aja bemulang le. Tapi itu belum mulang long, kemah long, lagi yang lah tapi kan. Cuma di samping ni banyak pada yang mentok dari santri ulun tahun khusus je. Yang golong-golong semua bukan, yang golong save syarat kerja pada kelas 8, ni wajib penuhi. Ketua le pun. Ibu Thai Bandang. Ibu Bandang. Tolong Kurai, Fajrul, Fahrul dan saudara lain dong yang golong-golong lah wajib buat deteksi pengajian. Kita kan aja Kurai. Dan ikut ibaknya kamu pi lagi abanya na salah sih. Kadang-kadang adalah tujuh medang kena medang. Ataupun medang gede ke kawan ramai. Hijau ni hijau ya. Aman. Mau tahu ya naik hijau jangan. Aman. Mayu dan sebagainya. Nanti nanti tu buat temu tu nak kata-kata yang gasai dia dari kamu. Nah, kamu belah tema. Aman. Sampai yang kedua, yang kedua, orang-orang yang buat gaglah tujuh. Menurut secara pikiran, farduin gaglah ini bukan lo.
Jadi kau berdoa kalau lah nanti kalau sah awak kampung. Ikaw mo kalau sah yung burun raw nanti kalau gelar. Tang wajib membuat. Nang jodoh raw na. Jadi ka dumbayang kalau ngot pa. Fatihah hana butoy. Cara ada dukung api lagi hawanya. Sama dengan getanya orang cik getanya ngene kalau gelar. Walaupun kata hentai umbung orang raw ka gelar tiplo. Ada gelar 7 baru. Pardon yang kalau gelar. Ayo try sama yang tidak roh tah na dong buka. Balon ang ganyan na guys. Jadi usahakan memang tangginan tu ya berat balik dalam kena daya dan ingin jadi status pure tetap. Apa yang dijual dengku seksi pengajian kedua dilaksanakan. Baik sering kampung, sering hidayah. Sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dohna wale. Non nasi, alhamdulillah, syukurillah. Permintaan maaf yang disampaikan oleh Trimong di goreng tadi. Dino لا إله إلا الله يا Tuhan lon ya Rabbul Ibad Nabi berkuat menjaga mata membentuk wate ibadat bapu butaan ya Rabbana membentuk wate ibadat bapu butaan ya Rabbana la mashhud illallah la ilaha illallah la mashhud illallah la ilaha illallah adana nujo tengat mesian cukup sekejap ke Rabbil alamin hamdan wa fina Allahu wa yukafi mazida Muhammad wa ala alihi Allahumma inna nas'aluka al-fawza wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbu afwa fa'fu ya karim اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم امواتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا وذنوب امهاتنا وذنوب اخواننا وذنوب اخواننا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه
ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلم صلى الله